Muri Kenya, Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe uyu munsi kuwa kabiri yateye utwatsi amajwi yavuye mu itora rya perezida, aho visi perezida William Ruto yegukanye intsinzi. Odinga yavuze ko ikibazo kigomba gukemurwa n'urukiko. Tukiri muri Kenya, itsinda ry'indorerezi z'umuryango wigenga ryakurikiranye itora rya perezida ry'uyu mwaka wa 2022 rirasaba abanyepolitike kwifashisha urukiko binyuze mu mategeko ku kibazo icyo ari cyo cyose cyaba kibabangamiye. Abateshejwe ibyabo n'ubushyamirane bw'umutwe wa M23 bakeneye amafaranga byihutirwa. HCR ivuga ko bakeneye miliyoni 225 z'amadolari yo gufasha miliyoni z'abantu bakuwe mu byabo n'intambara muri Kongo. Ubufaransa ejo bwatangaje ko ingabo zose zari zihanganye n'imitwe y'abarwanyi bakisilamu muri Mali kuva mu 2013 zavuye mu gihugu. Ubufaransa mu kwezi kwa kabiri bwafashe icyemezo cyo gukura muri Mali ingabo zabwo. Ubwato bwa mbere bw'ubutabazi bwahagurutse muri Ukraine bwerekeza muri Afurika butwaye amatoni y'ingano, buzabanza kunyura muri Djibouti mbere yo kujya muri Ethiopia.